Le kilal tawo shuk hermanotak. Cual Dios jun semana más. Li shaoyotik kaitik belchabelus kosmanda kahualtime. Shanakus da chantik tika kaltanali. Alis título ala la kakben. Ali buchuch kom yam telta ministro ale. Buchuch kom yam telta bankilale. Mumesha nop. Matitoh kun mali am telale. Hajes li título take. Bakeltik Sgun Pablo, chibals cartas tacos batel, las tacbe batel Timoteo. Jun capítulo 2 y jun verso 15. 2:15. Shichale. Bihan melek a come a jola bontonta vigilal. El batel di am tele. Hameti am tel scan elene. Pero scan la cuidado, scan la diligencia. Scan es bati va leje. Y mi caibe di campeón otra magno vale. Hasta ayeh mantal. Kuchal discans kels bane. Le kuk shavich ilel yu tistotike. Hech osal hate tahuncha. Yun peresa, yun lek tak pastik batele, yun le kuk shilo tik tistotike, tikakwaltike, tsakluk kakaltik, takaslang kope, aprobado. Tsakal skakal. Ti almantale. Sakal lex kakal das tohol Dios, ti buchos no pastal das tohol Dios, sí. Mi habay besans me lo lemu me shabal. Apetaje al mandal noche albak. Mo, hasta ayeh mandal. Sakal kakal tikli kusiya kaltas pastike. Porque mi chabal sakal kakal tike. Kusis kota pasel. Hichechech, wakol tiko mi. Kusitas pasitas ay tikakalo mi. Ahora, ha mejecha kuchal hunuk amtel, muyu kusich kesabo, timilek batyu maliskops mantal kakwaltike. Mugla kusich kesabo, timilek batyune. Lek las kusichal, las kel kusilek chal Biblia, lek las yal batel, lek kusle. Muyo que si quechel macalo. Ha metzcanta natajona. Ahora. Sut kutikabil jute bukta verso 4. Teonos ta Timoteo segundo. Segunda Timoteo 2:4. ¿Qué la vil cosichal? Muyo kono bushavil junuk tunel. Yundi Dios ne. Muyo con la bushavil, hunuk tunel, hunuk chunolajel. Mumeslok tale labun. Pe une magtual mantalun, nakatonos un chunolajelun. Hermanos. Timihon las tijas, jolabontón. La no pastal da chunolajelale. Wocha koplalek. Lione muy con la bushavil junuk. Ocha tal da chuno la gelal. Lix yaks ba. Chims kushlechts pas batel. Likel chuno la gelal. Likel pas bek usits kupintis jolion tome. Muy klekil chuno la gel mataje. Alich uno la gelalelis cops manda kakwalik chalbotik lit tunesti apostol Pablo hak alal timi bot kuchal chalbotik skop kakwaldike milika ba iskos manda kakwaldike kota wantone akana bich onbo ha metelik tahone
Wo chame akopla le kon timiyun la tsunik saone. Yun siya labich tibo one. Entonces, yun siya meon ha delik timantale tikopla altike. Mumeshu shabal, pero es que muy to kamtel. Mo. Kal nakato no osh. Tihno pastal da iglesia. Lihno pastal da chun la gelale. Ha meter slikti amtelione. Mas tami muy amtelal. Liscomta iniciado. Liscomta obrero. Chiscomta diácono. Chiscomta ministro. Más to responsabilidad tei. Más to bijubelskantei. Las chibal parte chalbotique. Tiba yelans kan chalbotik ti apóstol Pablo Mauk para que letkisik ilel yu untis tunel etiketis valajetike. Maakun binik pa que buch lekchis tuno tiktas tohol. Sino que hauk lek shabich ilel tas tohol ti buch ulas tauta ikel titayam tel ti kakwaldike. Libinike? Lesu stak mukul sa tiel. Libinike li vale que le esu nosmi chun betik mi muchun betik. Pero que la no les cop Dios ha albo a jolabonton musha mukul satilis totikeli kahualtike. Hala yi kotik tampel, hala yi kotik ta chuno la gelal, hecho sal mi cocha tabontone. Mauk malih vale he tunele. Mauk la yi kotik tal malik buch chak botik amtelale. Diela shakiltik hatis totik Dios. Entonces, la va venta un kusichal botik discos mande kahualine. Bak el dik ya no. Bak el tik, hermanos, chibal subun apóstol Pablo a Corinto. Segunda a Corintios. Jun capítulo 5. Chibal subun apóstol Pablo está combatelta a Corinto. Jun capítulo 5 y verso 20. Shichale. Hechosal que hermano tak. Libotike. Stak benotik kahwaltik pake bacholtik mantal. Takaslang ope embajador. Mukusituch tal ditotike. Mukusituch ali 20 naetik ti kahwaltike. Tiene que tunes viniketik. Tiene que tunes almantal. Entonces, mis tunes almantal ne, bucho ti almantal ne, pues hati kuchala shakaltik ne, ti bucho la shayak yontone, la shayichbo, yun jame, ochbatelta milicia. Ochbatelta amtel. Ti preguntaone. Que la ve si charbotik le apóstol Pablo ne. Liyun shala takbilotik yung kakwaltik. Tunelotik yung kakwaltik. Piyung hatach en betite kusi chaltik kakwaltik ne. Mauktik kusi chakan skana holawon to ne o kusi skan holkon ondik ne. Hadi kusi skan tika kakwaltik. Ahora, que la bilun embajador tiksa stakotik batel tam del tika kakwaltik. Magnasun, como si Dios rogase por medio de nosotros. Kusi shalta jone. Kahwaltik, chkopoch, tas tohol, hubehut na tibuchbahul antikne. Pues que chun, porque hamtik Biblia si chun, que el dixcos manda kahwaltik, maokop tikun. Wadigan naka noch tunelotik, bakopoch kotik, Biblia, skos manda kahwaltik, kaktik kopoch. Entonces maokop tik, mauk. Por eso tunelotik yun di kahwaltik. Que la rikushitsutu, que la vilunchi. Tameskuban moshukunchi. Tas biti kahwaltik con ese. O rogamos, mira,
Os rogamos en el nombre de Cristo. Daskuban moshuk das venta kahualtik. Reconciliaos con Dios. Daskuban bots venta kahualtikon. Tunelukot meyun kahualtikon. Jameshawal batel o pas batel kusiskan ditotik neti kahualtikon. Imaong nasu. El diabilian. Chakal botabah belcha beluk. Sbun Moisés. Chibal sbun Moisés. Hasbino Éxodo. Jajun capítulo 7. Y Jajun verso 1. 7:1 y 1. Sbun de Moisés. Que la Biblia dice. Stake batel Moisés te Egipto tastohol faraón. Kusi albati Moisés. Totik Dios me estuco copo. Tistotik Dios se la hialbeti Moisés. Moisés, que la vil, batanta Egipto tastohol ajualil faraón. Libo ote Moisés. Dios chacotalok el tastohol faraón. Dios la chacotalok el de Moisés pisichich beketne. Es que hachbak opohuk tas bikahualtik, tas kopkahualtik, pero que la vil, por eso jameti embajador tanatajone, yun muyukusishut, shbati Dios porque chavas bakil, chavas bektal, chavas chichel, tiene que estunes mucho is bakil, bektal os chichelun, tiene que estunes. Tiene que estar batil. Y te abuni bankil el faraón ne jame abuni profeta. Vote Moisés que sol chabat. Abankil ne ha abuni profeta. Tú le kamalun mi hermano. Stak benotik Dios. Por eso escuchas título de mensaje tiene. Pa que se cota ministro, ¿ale? Mujechi ugnos. Mujechi ugnos chamel tanil y coman mis de eichichi. Calaba historia. A lo mejor muchana. Vone o no os vulvenik ti ministro di. Hermano Pascual. Chascom sanot kutik ta ministro. Muy glachamtal. Porque maoctajimol. Y cada mucho la hiyay bunti va y kitse com sanel da ministro osa mucho chiyal bune y to enoch kote itana. Kusis kotialik. Las kaiti chava anel chavichwa anel da ministro chamo ekun hermano todas las ba oyuk ministro tikunuklita indígenas hech kalamimuk kai betik smelol kusislok smelol ti ministro ale to enok un makalohtike kalohtike hanolis binele moh chkal botabak uchalo. Ya que muchos na aguanta jone, coman chic, coman chamo ya que chavich akbele, wo nech komi. Wo ne teshwulvenik talatas kanda cham. Pero jamal chakal botaba en mi hermano. Kalal nahanot kich albel chamo shi ute, tajetos lek. Pero buri chopol ne, mumek ushukabao. Desde 1994 nunca chaitajó la fecha. Desde 1994. Jajun 21. Chim chavinik yotolal mayo. Ja delilik tal da amtel. Likom ta ilchich. Pastor ta kashlan kope. Il chihlita batzikope. Likom damtel. Hachkal botalabati testimonio tanatajone.
Kalilikom ta un ilchihone. Lasha noch natal, hutem tiskosman del kajolineto, hutem damek, pero lasha noch natal. Pero bulis chople halne. Desde historia, desde 1994, lasha calva shukone, ti historia talone, kilshanos hoy mukul satielo. Kalal shvut son bajele. Kalal son batal tis vale jetike, tis tunel etike. Tichi il takta ilchije. Shime yelan chal discosman da cajualticone. Shime yelan tichanom taselone. Nivel internacional. Nivel nacional. Shime yelanone. Kusha chik un. Chil daktamtel. Kusistak bikunen. Lek oy. Hechich komotik. Takpastik. Pero jamal chacalbot mi hermano. Liech calvem elimantal, muchos cotas tojolie, jamet iglesia de Dios bu oyunone. Taje jametanati, historias calvone, mucho ya ne mumes na chavate historia ne. Liech calve historia, cuyelan, talem, desde Bulilik Talta 1994, tiyunshan comta il jihegne. Parte malacaitas cosmas de cajualtique, la tatal de doctrina buoyuntanalie desde 1984. 10 años después, licomta ilchich. Entonces, esas son las fechas de historia. Pero listople halne caldigabao. Hermano, pastor, si se copla de kun. Babulanotik, elotik. Bueno, chibat. Pero el problema es, chapos kutiksa antes. Chap bilsa antes. Mishu buchuk no os, teskottatik, bajometik. Albi saone mo tachundik mantal muyuk gestas pastik muyuk tastoy batik chundik mantal votaciones a la que uni va hasbita kaslan ope acordado y secundado la saca ketik que yun tachundik mantal y muyuk tastoy batik kundon karal buchi ike batelne yang grupo chkottan bu batih acuerdo tikone Bu bat discosman da cajualdigne. Bu bat cosichal de Biblia one. Y la rasca ketik que tachundik mandal chichioticone. Cositas pastik ti botik chich ayoticone. Porque mustal ta moton yol bachton ochkitik tal y yol bachton da tochtik. Cuchaldita yalestik ta hiptik ta lumti acuerdo ticone y la kildik de biblicone. Ja de ti primera pregunta tane. Historia mezcal matajona. Et buyalel muyelun, la bula notik, hermano Pascual, hatochka cuéntane, y va indique, ti glowe, ti pastele, coljac mundo. Le coyun, pero cuchal di muglis copo jotike, cuchal muyuk las caltic, chabalek, sokestik hutuke, cuchal di muglis tatsobon bailne. Kuchal ti lakaldik lekta hech kotuk ta pasel si chiotik ne. Kuchal ti mugda kotek ta pasel ne. Y ahora, yo chakal batline, muyanta molal si utione, muyanta ministro si utene. Mi hech bayak ikundak eslal ti milimuita molal ne. Mi hech rinihetak eslal kalal ti milimuita ministro al ne. Hade ti pregunta tajone, no polekli kusitas pastik batele. Belta alel. Pastik tas venda kajualdik. A partir li kak altanalione, mi oibut talda ikele, chin batik taloil babe, mi su tikusi chakal bote, mi cha ochta be tikusi ali chakal bote, chi bat, mi muyuk cha ochta be, mejor mushi bat. Amada iglesia, tibu oyotike.
Mauk calve para el mundo entero. Mohne, lea con chap razón, tibu oye que, chacalbo shukulie, hati, iglesia de Dios boyotike. Chacana visita, chaptik bayuk, micha ochta be, mimo yuke, kusishusha kutu, micha bakunda keslanon hermano. Mi musha ochta be, mi bunja hipunda lumun. Haska no peltanatahone. El dikpatel mas. Skops mantal totica hualti. Tito, svun apóstol Pablo. El digabil que sí, entonces, ya los bebatel a Tito. Mo kun me chikopo mi hermano. Mo kun me tashkal. Vune hasta chishi. Vune nakameta chishi das venda kahualtik. Porque la Biblia si me echa Mateo 5:37. Mejor mucha vaca veti mi muy chacote esta pasele. Mejor a lo mochianti mi muy chacote esta pasele. Mi la shabak venta tana ello tana cote esta pasel. Porque mi muy que mochian jamal para que muy chacote pasel. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. 5:37 y en Mateo. Entonces, jame. Es que un es la chikom un timi buot muk la colta va muk la vaca como mi hermano. Vine el ministro de la calvo tueno. Alax va. Muk tamol chikoplaltik. Ministro chikoplaltik. Pe mi bocha tsukan mun holne. Entonces, uchal un. Timi bot muchach un mantal ne no polek. Porque mi muy un bot batela mantal le chopol chavai. Tak anch bata vals kos manda kakwal dig misachie iti mi bot muchach un mantalone. Bucho chopol komun. Cha komtan un da chopolek un y chopol chavai un kuchal di muchach un kos manda kakwal digone. Tito 2, 7 y 8. Apóstol Pablo la yalbe batel Tito. El amigo chalta 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Que la Bills. Yun me kushlejino batel tivo ote. Maog me chabakta kushlejinel. Primero bo ocha kushlejin. A ota ilel ti kusileki ke. Pek uchal ti och kakpatita keslal ne. Chavak un te keslalek un. Porque chavik un batel y chamukul sati un. Muyuk chaval jamal di kuchapas ne. Y todavía hoy kusilahem di kone. Ti foto ti video La gente bukaralun. Chajipun dalum da bukaralun. Por eso. Ha metes razonal. Primero tkanchilo elahme obuchakan. Wulanelone. Mujechuk nos me kiklas batelun. Porque la shasquilo la el tibolgeti champione. No polek milatal. Entonces chavik batel te haber hermano Pascual López one. Porque un chajipuntalum. Entonces, ser ministro no es fácil. Shitis mensajeticone. Mujeche ugnosh machikota ministro ale. Por esa razón. Kusi tiktitskan que el baticone. Que el abilti 2:7 kusichalne. Tachanum tasbaneh. Yun bo o chavak iluk babe tibo ote. Integridad. Integridad de atibel kusichkaldike. Tana o mismo oj. Taskush legintik o mitajimol taspastik. Eso jamekop integridad. Seriedad. Mumeja no pati seriedad. Mucha lo ilag. Solecha ilinem ya pasa ba. No. Mauk seriedad mata. Seriedad de las calvos shuk Mateo 5:37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Hech mishache, kotesota pasel. Mechuk mishache, manchuk mushakota esta pasel. Pero kopohan entonces, mauk mukul satih batik. Jame seriedad tanatajone. Ahora, 1:9.
Tenos a Tito. 1:9 y un Tito. Svun Pablo. Kusichal. Retenedor de la palabra. Mujeche uktet ibabil. Mujeche ux alkuntik. Yun merel takushlehintik. Li palabra retenedor yun chakushlehin. Yun takushlehintik. Pejal calzabaone. Ta asamblea. Ta reunión. Ta capacitaciones. Alkuntik. Lek hoy. Ta chuntik. Ta pastik. Y luego stokun. Chkich aquel tak eslalone. Tunes solek. Tunes tik leklis kosman ta kahaline. Kuchalti mushik opone. Kuchalti mushkaldikone. Ikunto un. Chkich aquel tak eslalone. Ha meteiti mensaje liga altanalione. Chikota ministro ale mume shabal. Spinel nos. Spinel buchuk spaciun. Pero konton bune. Entonces, magnos nakata binka i. Tahpaska i hutebuk. Pero mi boshuk muklabaka kobiko kone. Kusisusha kuto shukun. Timi mukchabaka kobike. Bunk eslal chikom. Timi melel. Muktamol si uteone. Ministro si utone. Buun. Chik eslal chikom. Muyuk chakolton tas pasel dikusi leki kone. Kerabil kusi chals mandal. Skos mandal di kakwal dikon. El digail batel mas. El digabil tichanum dasele bihum dasele 2:15 tastatita que el da 2:15 que la bilunshin mi kusle genabune hech chaval hech atukum taswan hech oyi palabuun muyuk buchushu isbahot muyuk buchu speksanot porque hech laval y hech la kuslehin. Hamet sots opral tanatahone. Mi ham no pendike. Mi ham ya yo bilkundikone. Lekil dikta kotoltik. Muyuk buchus lekil da kakbetik batel. Muyuk buchu yich el da ustas kakbetik. Sino que kotoltik. Lekil dik, kich el tik takush. Ojalá que chava ves ham, chava ves melol. Mushatsukan ves hol ti ministrue. Pero beltalele, mucho polchakom tas tohol ti toti griose. Gune, shuban shkaltik, shuk eslal chikom. Pero mi muyuk hunul konton, las pasti kuyuk muyuk lekile, ha meti buchu, chaks kom tas tsukan bunondi. Tsukan bundi hole kone. Última cita. Último texto. Romanos. Svum Pablo a los romanos. Ojalá que escaibetes hams melon. Última cita. Magnos bunda kanich el tamuk maltaje. Now melek. Mo kun. Para que haluk batuk tikam tel tike. Vote que porque me chapas formar parte de la iglesia de Dios. Vuune kone. Yun me ta bueno mi abangili kunchaba y kone. Lek hoy. Mume. Tsukan be bakwal di kuncha. Aka kobek, chka kobek, chibotik, chka batel komtik, tanto el miembro y el anciano. Kakom chibaltik, hmoch chikotik hasta kushlegas batelosil. Hachopol. Timi, las kakom tik, tatsukan behbahualtikone. 11:13. Última cita. Shichalbotikone. Apóstol Pablo Chkopo. 11:13. Woshuk ta chino shuk ta loil chulo la heretic. Claro que Mausa chalve judíos, chalve a los gentiles. Porque el apóstol Pablo, ¿qué? Apóstol Pablo hacia la gentileza. Apóstol Pablo venta gentil. Por eso, como uno la genética gentil ne hasha chalbeun de Roma. Hoy Iglesia de Dios de Roma. Hachalbatun. Woshuk ta chino shuk ta loil. Uno la genética de Roma. Kusilahiyalti apóstol Pablo. Alibu unesi apóstol Pablo.
Buun valejuna buunik, buun apostolun abuunik gentiles teita Roma. Iglesia de Dios teita Roma. Buun apostolun abuunik. Ayi bukun tiyech omalke si apostol Pablo. Buuneshi. Que la vil kusistutun. Honro mi ministerio. Buuneshi. Mumetsukan bes hol matikam tel akbilune. Bune kone gestas kalekun, mi hermano. Timi buot o siya pula mukul satyun, kohuke kone la sakal, mokun la mukul satyun, kahualtik la mukul sati. Acuerdo tik michajuta tekele, acuerdo concilio nacional michajuta tekele, o mitahbuun tuk la juta tekele ke, mokot chkakotak eslal. Dios chkaktik tak eslal tajujuntalotik. Entonces, te chapan venda tik Dios mi muchuntik mantale. Te chapan tik ventas chik kakwaltik mi muchuntik mantale. La sakal, buital tayikel, lo ilas kutik bayuk. Su lek oy tachun mantal misachie chibat. Moog misachie halek alojamal para que musibat porque nakatachik batik. Musa hechuk otanda pasel tikusis las pastik tal wol hechamhe. Li el lekubuk patel kuntik. Chunel skos mantal di kakwaldike. Mume hechugnos iglesia de Dios se acopla al mo. Honralot mi mauto al mantalota iglesia de Dios, honra a la iglesia de Dios. Vuunegne como al mantalunegne, calcuchalas y al Pablo egne. Tihno penehechtal, honro mi ministerio. Muyuk buchu, entonces, tasutas valopat. Muchas ansi sutas valopat. Suban shabal, pijech la estal. Eso, liech tal. Wol hecham pekak altrenle yantas pastik batel. Ojalá que la bebes ham, ojalá que la bebes melol, lik Allah konontik, Dios sak botik bendición, le que el alta wa hermanotak.